Assalamu alaikum. Hara mi hewrike on fapla ladis ko jawontre parti jimon alla taw hara ko jawontre parti jimon wombe sibude fode ya image jall ɗi recensement ji illan dutidi ɗi recensement ji yo allah faabo nde onon ɓe recensiɓe hara mamadi dumboya annonsare candidature makko so inni kutko ma wona candidat onon ɓe recensiɓe si tawi mamadi ko sikki kon tawi no mori konde e amara wiron yoɓe wakkile dès le premier tour hara koye mamadi gañum si tawi o gañallon ko ɓen himɓe recensiɓe ɓe ƴettata ɓe watta hoore ɗum kadi watte ɗum ko har fiyon new york ɓe addali fus ko recensé ɓayla guinée no new york france la même chose belgique la même chose allemagne hollande autriche portugal espagne hay e nokko ɓe addali hay dakar ɓe addali hay mali bamako côte d'ivoire ɓe addali wala guinée tum ɓeynile hay guinée mumen ka étranger manto ɓeynile ɓe fuɗɗoto mi anda kolo 30 ka ha le 20 mai hara lanni nous sommes le combien aujourd'hui ɗi ko birdiji ɓe jokki min mi hoolaki ɗum fes wattane yiila de onon ɓe recensiɓe ko onon ɓe ƴettata ɓe compléto e asi yawri mamadi inni wona candidat en fillodore e kadi min noon mbeɗe andi mi recense ko hande mi recense ko janggo ko waɗi ɗum ittatalan komi guinée ɗum waɗatalan kadi ɗum bonnatalan fus kadi est ce que mi famin ko woni c'est très important recense ko si tawi ko gonga jokka hara ko laaɓi kono si tawina ko laaɓi jokka ko recense ko no recense o anda ko yurdata huneta sedi laggi mi wonde habaruji bawure yaltini élection ji fo waɗa 2025 ousmane gawal inni waɗata mamadi dumba ini élection ji fo waɗa 2025 ko mboy maɓɓe mari gonga ko mboy maɓɓe woni yewtude sedi ɓe ko payago jokki e nder ndi leydi ɓe ko hollugol piijigo on toon ko kamɓe tun jeerindi ko ɗum ɓe woni waɗude wattane yilade réfléchissé moƴƴa ko watta ko koore ko billahi mamadi dumboya omo wonno yiide ɗo omo wonno yiide no deƴƴi ɗo o ko laamu Sékou Touré ngoni artiri ɗo onon ɓe recensiɓe noon yo allah hawrini e saba hara na ɗum sina ɗum si tawi mamadi ko recence aɗo fo tawi wa ɓe exil hay goto restansaki on sikkoɗe ɗum goni tun ele ko ɓen ko de leydi addoto vote de taw mene hay mene si tawi ɓe addani ɓe hay ɓawga vote aɗa kañum par ce que amérique mi anda ko naɗe ɓe adda amérique mais dossier ji ɗi yaltay ko juuti yaltay wattane hila o référendum o constitution o référendum mo ɓe heɓɓi 5 septembre ɗo miijitoɗe fota koko padre waɗu non kon ko ɗum oɗo kadi woni wadde hara ko ma tun o yaltoya wakkilode andon on resansike kono deedimo waɗa waalo en fillenduro e kadi